Hi, welcome to another episode of the of the JDE JD podcast. We are podcast. going live through the streets and we're going to show you guys the infrastructure that has been around Boyle Heights in Calisthorpe, Pershig. Come with us. We will see you. If I buy myself a new car, what do you guys think? Will I drive for my rims now? Look, I'd like as ik bakstenen ingebouw was hier in Royal Heights. Ingebouwde bakstenen. Ik woon nog wie was ik carpenter hier. But anyway, as you guys can see, you are Yeah, as you guys can see like you're this, barely like, seeing anything. die klippe is ingeplant in die pad in. Julle kan sien dit beweeg nie as die losklippe nie. En Eh. wees bly mee, wie wil bly mee met dit 99% Kannaland munisipaliteit. Wie wordt geblameerd? Wie is achter? Sien julle my boosies dat ek moet dra hier. Ek kan nie Louis Vuitton dra in die paaie nie. Dit gaan dit verwoes. Stumble and fall is okay. We Jy kan will nie call sa an ambulance. loop jy van for dan you. gaan jy. Jy gaan. Gaan jy? That it is cemented into the ground. Can you guys see it? Guys, onze gronde, onze pad is pathetisch. But all Guys, I'm hulle saying, Nike is in die pad dra. Nike. In die pad dat so lagi. hoe lang gaat je lopen met je schoenen? 'n week. Jouw schoenen zijn klaar. Daai is 12 jaar se loop daai seker. Ja, hij is toch weer weer gelijk het mee. Kijk eens, moest ook wel geplaaste schoenen. Na as van famous geit man. Oh, dan kan hij niet meer polootje van zo. My tema. Ja. Is it on? Is the mic is on? Kom julle ons gaan nou. Highway. We are walking here. You can't walk drunk here, man. Er zijn een manier om te zeggen, ons moet nuchter blij. Maar als ons nuchter blij, dan kan ons niet nuchter wees. Want ons neemt die kaketjes wat er met ons aanvang. En jy weet mos as jy baie probleme nou met die net is koue Belinda drink. We are passing Seerpot as we speak, but hulle verstaan wat ons deurgaan. Dis 'n ernstige kwessie, mense. It's a very serious matter and it needs to be addressed personally by the JDE podcast. Like Google said. So ver as dat ons geloop het, is nog net klippe. Ek is verbaas ek het nog nie geval nie. Ek kan amper my nek. Ek kan nie eens kerk toe gaan met daai heels nie. Maar my haakskoen gaan dit nie maak nie. Which way are we going? Gaan afgehaal word. I feel like no one has shown them. Everybody has been talking about this. That is happening, the injustice in Calitzdorp, but nobody is actually showing. And who better than the JDE podcast to do We that? are showing them facts. We are giving evidence. Yeah, we are showing them flames.